KAAC peningkan phogachari ji aphan bangkre phli MAC atum aphan EM ang hoi ke pekpon. Honthememe bang hini kache so tum Kangbura Kro aphan areng hu kapaso jok se kache langnang. Karbilo Charlie song ingdeng thoke brake thom amahang ke thegar ni ke talon je aphan kache sikpon. Kardom pini karbilong ri abir talom penil sami Josephine Tisopi non bir tang ton penar juponik sena. MAC ki legalong inkoira throk MAC constituency BJP atum high at pen ningkan pho phan KAAC kachari ji aphan jakong ni phai krisir kemarni bangkre phli MAC atum aphan iamang hoi pekpon tanglo iamongol sing ti mong aphan PHE archaeology lapen ke museum iamamar sing ti so agriculture land revenue land reform lapen ke excise EMD uping maslai animal husbandry veterinary lapen ke dairy development EM Surgio Rongphar Health and Family Welfare, Art and Cultural Lapenke Informations and Public Relations, EM Richard Togbi Education Department, EM Prabhat Chandra Taro Soil Conservation, Industries and Commerce, EM Lunsing Teron Irrigation, PNRD Lapenke Sericulture, EM Rina Terangpi Social Welfare, ICDS Lapenke Library, EM Ritesh Singhi Water Resource Lapenke Tourism, EM Billy Mohan Khaklari Food and Civil Supply, Consumer Affairs and Transport, EM Kangbura Kiling Cooperation, Town and Country Planning Lapenke Town Committee Affair, EM Madhura Lekthe Fisheries Handloom and Textile Lapenke Adult Education, EM Mukut Mahanta Aphan DRDA Printing and Stationery Lapenke Legal Metrology Department Pekponlo. EM ang hoy non isidolang lapenke EM ang hoy non hini kapabat pon thuji aphan election commission along chingwai pon lapenke election commission along chaparai pon dat aphi Assam governor aphan lo pajerdam po Assam governor pen a lo long dat pen pulote puthot bange thom EM ang hoy pekpon thupo pusi KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen pachini pon Karbino Autonomous Council Rules 21 Lapenke Karbino Autonomous Council Rules 19.1 Laso teng bensin itu EM arpu bang kepiniu nah gono pan pathai si gono bang tumpan nang pielo lapen gono along pathai jat sitame constitution along aron ko article 164 teng pen council of minister alada kache paraya teng tensi council of minister mane chief minister paso clearance long jet na pi gono pang itong pan esen ng pilo pasal ide pensin utilization tang lo bangkre ke thompan bangkre please aphai ke bangkre please sa bangkre thomong mong ban ke morsing chimung dolo morsing disto dolo lumsing ton dolo detailsing hi dolo lapen ke Richard Tog bidolo Probasan Dotaro dolo Kangbura Kiling dolo Rina Terang bidolo Mudram Lekhe dolo Billy Mohan Khaklari dolo lapen Mukut Mohan to lapen Rina Terang lapen dia fing maslai bangu pen bangkre tham isi dolang lapen kenil tu Karbino Autonomous Council pen isi jo parai ji that expansion of han expansion bhat ke NCL Vandapi lapen ke Borderland Territorial Council Vandapi lapen Karbino Autonomous Council pen tame jo parai lo belong te isi long on pen parai lo belong te itu masang government ban pathai po as per Constitution of India Article 164 thing alang tum je parai pen api itu isi resolution thing tangan tum tayang si accept lo belong de gono bang esen nang pipo la so piki hini bang aphai bang bang po la hini bat pe tu lote ke thoma bang ke ako pichulong la bang ne tum ching wai jing sai pon ke thoma ko yem ge pon pon je pan tu mo ri sir portfolio ma pini mo pipo pini aning samong pini ang dia sir portfolio sa ya board chairman pini bang ke chuklo ya ba pipi ko ai bang ya da pi ithiru ri ni ba pipi ko cholo sa Methang along rilapen ke methang hemtik ko balong anta karbia khae tum bank ke che sorry deng pen ke chenne ka holo pen areng hu ki sodunang buke chijin so me binong lo
Lapusona lama bangke e phong ni gali abatai ta alam klang bom tanglo. Lason si jakong ni pai krener kebarni aner lo por pai krehinia por malom dipu along koilamatia sor inut Kangbura Kro amlapati pen wang bom mahut alangli public health dunghet anjodet pen kesang dam jipu kedam bom mahut rong pihe mageda dung malom tang tek the bahini ke che sotum men ke tengkheng dun det ajok a hiring tangrak pen areng husu nanglo. Kangbura Kro pen kapachini pona tengke kopia lama potong alang liphan ka tengkheng lo ne chichini ni lapenke latoma phan chini ne bonta theglok pulote pang thek ji lapenke ke che so tum pusi ningje pon Dipu Medical College and Hospital along si se chelang pon bomlo kiduk dara jok doai hai hui ka chenam je phanta kisung dokoglo la sening ki me pen ke rap ka pa je dunji ning hang pulote 9365728536 along humri igno Binong ho koi lamati. Ibu bangke nang ijui puja loma. Nang ijui puja sa. Timi barota parcel analo. Amla putih pen ke bang bom mahut na public her pen nile dak ang itu ahut ke hang the hala rong pehem ke dam mahut na rong pe market along hello ni depan ni kecok bang asu ke sini bang sini ni sa ni la puna kimi cina mang cheng long lo pa la sini ni kelangan bon pukok lu Bang kon dulu ni kana jo. bah ni long pelok aja Tangan ning je ma. Ye Dungurai kuna rap nende. Mhm. Mati la soda dungurai masuk ta bejar malo. Aduh orang do sama nang rap do nang we. Tang dia la sunang li pene som ke hang bu aja tadi mana nara monta bu sitame. Ni le hang he dal. Na sodak lu ke ha. Riben nang te. Poisa ke ponong le, poisa da ponong le, pon da ponong le. Chong bang. Amun ke ceklok ke cicini sa. Tame bang solo hedi. Bang asu. Lapisan nik. Pipilah. Saya kelas A tum bang ini. Na tum si pi pu ko sono ne. Nang itu mangge aporti pu chalo kedi. Kalang. Tadi nang itu la dihin katora pu ajalo kedi non mangge. Lahai ke do ke thak ke chugujun Masuk ke thang sar. Na ning dap la poisa ka we pe hadi pi to nam na lang ni ta sini ni la. Kalang la pu. Pi to nam nang pun doktor ba sai son ko pi to na pi pun ni. Pon ki wali hone sik ya. Kalang. Misalam ni ka anong du nang lang ni. Lang di. To release pun ni ke ni to ke thang ki sini ni pen wang ham le yo. Tadi nang itu noson Google Pay tu pena sistem tu ikma. Online payment. Bank account bank itu tahu online sa Google Pay bank. Gini. Jakong ni pai kreser kebarni di phulam ding kar bilo charli asong asai hemalong pherang ke mai nipon. Labang so pherang ke mai long kar bilo charli asong mai phu thomson timung pen kaning je pon ke non ke bang ji jakong ni pai ko rei siar ni di phulang pung habe memorial town hall along kar bilo charli asong ingdeng thok ke pra ke thom ama hang ke thegarni alira lon pen katalon ponji la pen ke labang so katalon pon along aluhiaman pen ke ACCEM Dr. Tuliram rong hanga phansi chopha ponji pusi ningje pon enam tiglo so arni bangke karbilo charlia song mahang ke thegarni 63rd birth anniversary la so celebration doji la bangke langkung habe ta auditorium hall long sinitum karbilo charlia song ban pini pathipon pini langlo polote 1959 pen karbilo charlia song amhang nang theglo karbi solang doarat Karbia khai tum la so song han kaching hot la so song ban kai ke hirjme do joine si pinian ke 63rd birth anniversary pinian ke tum celebrate long son si la so arni sitame Karbia rat an sitame
la soarni la so occasion me sen pen pachuni phan anutin sidame here jume blessings pitha pasini tum pini nang tuma athengo nije tum pini ni to bangke pini ni to topic and bangke the role of Karbi students for the creation of autonomous state under article 244A of the Indian Constitution la sini tum pini tum ke discussion of topic bangi tum thikon Karbilo Charlie song a Purkimo Kachini Netum, Karbilo Charlie song upon social media long kang neka mohor salam siki posta patum penanga na tumdo. Karbilo Charlie song a Purkimo lang dam la pen ke chinilote lahai post up te data hai puputa ningje pontu. Pen penantum non piniarnia banke kiese a men upon kijui kiese a men pan kang nek joy la son penan teglong. Pini ke committee pen penantum ke kosonlo committee ke buna itu nonson attack tum ke shooting ithapo lai ke semen pen ke se x ho y z ho ke se ave that pot ho z an dolote lai ke buna ithapta do sidang ni litum pini puntung bangke ke se apur ki mo chini pe me nei po pini 1959 ke se mahang theglo penang por hut ke isia section atum jod laso Karbi Lochalia santum chupiola conference 1985 maninkan pen kalaso conference long pensi hemprek hangipu kiase tum declare der phi isia section isia group tum bangke pinige kalaso phan hemprek hangi polam ka disturb pen RKMS senglo RKMS na phi new kiase halahai ta chaman lo and isia aporhood 2000 and inkan isia aporhood lata real KSA lasondo se halahai chini pe me kan ke KSA x y z lahai kang ne i joy bangke claim to that mission pusini tum pining so bar anniversary celebration se prang pen nil tum anutin pasatame ason claim thap theder ni pusini tum chuni ri bono se KSA ke lage kai keta Karbi khai ki sung along arjab thibi Karbi along rilong part hemprek kang thing ke polong ipan hemprek article 244A ateng pen India Constitution along kitab ateng pen hemprek abha ke polong ipan kache song lage arjab thibi pen pining laso occasion along ke pining itu along ke chief guest labang ke Karbi anglong CM phansi pining itu ke phapon lo alang li non penangan akam claim fan alang bori bom lo pena posi alang fan la so occasion ke grace mi fan si alang fan si itum aluhi sapo aman kan dine itum hangpon na tum ke kese apur ki mo chini pe me posi lage la half knowledge pena joni sila thek tum mangi lai committee ka do beta semar pon lo alang tum chini pe me insai pe me nangji pusini pung tum pini isi bangke thek resetum sitame thek resetum sitame koso kese sa homa jong dakhai heda pini koso kese si jong dakhai ni busini pungtung jong daklo pulote kese ga amu pu chipu thai welo athe ahok pe kese conference pe angthun wangjir le lang lo pulote kese ke sivet sita ang bong nani kachitonte pen kumani sengda mongwang pen aha kese chimande hala bangke hala panda kroida hala bangke chok chide si hala hai kang nei choi thap bangke hala tunge kachini ne posing nek choi nang ko hala bangklem de si me posing tum puntum Karbi students day ke nitung ke lage aning kanwang ka arnisia phan si thiklo ke cheng pen pining pen na pinian ke 63rd time cholo la chaning kanwang ra birth anniversary bang intung celebrate nane conference bang intung postpone that nane conference bang intung ke postpone lahai do sita ba pati te da titi da do abu pen mang ke sita birth anniversary ke lake asai ke me an mang ke ani kan bang kan itung lake arnisia program ke deng si pining ka arnisia program se deng arnisia vet po birth anniversary tipo centrally lo kado we karbiang long niltum branch doan ben ka long tin meta ke ongko galisita nitum committee an ke wangla po
Pini biar ta ke pan se kang ton panik lo kardom.